hal-hal diskurso ida. Aula kuliah programa sudah dan sekretaris geral MSG Maxi kuliah. Apa aku kan katorit mensagem ya 3 minutos sih. Ida hau mahmari kine mesmo que Malaya mungkin dulu musulrona ay musulrona musulrona hau takar katet di BMD. Ami politik sana moe lai. Ami sate ini tina batina makan sate yang lebih ini deh ami sudah tahu batina ini. Konkreto lolos ini bida na moe tete. Ami ting sate atanim. Iya tinang ida ami ting sate ini dah tolu. Lalintun lalinsai bakulia posok kuliah tebes ita lahatene tambah tina batina ita nafatina teh. Itulah nega buat barak memang iya made ita mau saten kata buat barak musuh auto. MSD musuh sa alternatif ida baik. Aku sudah berani foto ba MSD kalai. Berani kalai. Tahu sih dan ini infila bauma. Ida lori emna irua na tolu. Hawa kana kita hakat liu det bareda 4%. Hamos pa bala dukur. Tau na dukur. Mabe sempre sore me tuan de. Hawa kana kuliah barak li mabe sinti ba kata klato, haus sinti katin di fonsito. Aning musidori di fonto quando ta ikili los, ta cara defende liberdade, ta cara defende humanismo, solidariedade, justiça social, tem que repetir. Selain itu kuliah bang ane dulu sampai di date. Tamane kalau kuliah barak, aku sih mene botu date, ba MSD. Atunune MSD ya força atu bele kuliah. Salah lah ya força atu kuliah. Asa bot hati teona kata poder ni himne liman. Poder ni minian, masih info ba liman salah makair, nak poder ni sila representa ini. Tina mai lorong am husu poder ba ini, mai tanis poder ba ini. Kuliah doko malu, doko right tu, doko right sa. Mai be ambil sila halu batira poder ini dia sai sangkati dek. Hane kamarada sila. Holaran tristi kon hamre kia mabarak ni wen. Ami politiko sila moy leha. Politik na halan personal na organize ini halu dia letang atau moris dia letang masalah konsei. Ami kepentingan makbarak liu. Tama na kamarada sila, mangwalin sila, rona ba. Kau mahine akan kusim ne voto. Kusim ne kepit. Lahala bakbar, mabe se kuliah la fatin bayi. Prinsipio tolu no maka MSD. Até na kata humanismo, solidariedade, justiça social, base fundamental atu kuliah kona bayi. Mungkin lahala tambah de força laia, mabe se liang ane sangala alto falante. Oh, buat orang kuliah dapat ini se kuliah la fatin. Lori hari ini narang bak dapat. Hau kuliah makna de tetan dalida school pabot pa imi tama ami politiko sa vida makan sa dulu ni ami fan tung pansa ateta poder usina. Makna de turiga.